Komeki mite dalek ko to kampung hidup pasema kata bangun masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki insyaallah. Yan yon roy mak berejama turun ni baraka ko to. Na ya tu balesue balaw yan ya tu nanre ko. Ano masalah? Ya ko tapas isakka na din nanre. Iya ti ampai pak kumagalo nga nang kabalesue manre balaw law po dami mak kada wajah ti sakka na jami menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka magandrus. Aja na ya tu mujama tu. Iya. Nanay sama to. Nanay sam na atal na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang. Iya. Pa iyan na din nasusak ka ito tatak makasolang. Iya. Lakay law sala anak siya mangkali nga baca. Motoro silap po aga ko may magay. Nasaba din nasupat tolak balana. Iya. Tolak bala ki buah. Iya basaki asida kasubo ki basaki. Bali bolata ta silele ki supaya aja na sabe la salasay. Iya. Andre ki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sampai kangi maka daya tu sitongan na taulaw maulu tolimelo ipakabarui papujin na nania paringaran na lauri na bita. Yang kedua, iro amaulu kang ngisitongan na dua memato tu isa na. Nomor sidi angka pasang agama rilalan na. Yang kedua angka to tradisi. Iro berkaitan ngisi bawa tradisi tapi sanremui oko agama. Nasaba iya ipakangkay makokoy pasidak kamanemuy. Iya. Jadi tujuanna man asdaqa dirhanan faqad sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Ang kataupan ri terampai makada nanigi-nigi tau massidakah namo sisab bumi rupiah faqad sababan likiraati maulidin nabi. Ya nasabari na ibaca sejarah nabi ta la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Maka ia tu tahu dia nasalailino kecuali nama sewi pong Allah Subhanahu wa taala. Nasabak magai sininna waramparangi angkai ipakai tujuh loko agama na pong Allah taala. Ia na tu mancaji let yang asal makam mananungang insyaallah. De gaga agaga tapas suri de cenge de nawala ipong Allah taala. Narima kona naro pasangi Pak iya ti jamai makoko dek tona yang manana umat salangi sapaka. Pak angkato tu mangga ini adalah bid'ah. Iya. Engkau matiang ing kato jamai. Ya rode ena maulu tau mitau ta maranaka. Ya roma maulu tau melo ta masuruga. Jadi di manibawa ken rimatu siruntuk. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian iya ro nabita Bapak Ibu sekalian suku memetoh. Makanya alena memato iparingati kelahiranna. Sitonganna dua nabi paringati kelahiranna. Nomor sidi Nabi Isa itu dengan Natal. Nomor dua ale melebina Nabi Muhammad SAW. Iya ro Nabi Isa de memato panamate. Kuidi oko ajaranna selang. Ya kami menre loko langit kedua. Nabi Isa. Jadi yang silu Isa menuman miyaumil jumati pi manaratil baydha. Engkana rampir na sidi hadesa makada matu oko akhir zaman no Nabi Isa melalui manaratil baydha as-sujuman pano masam pajak jumai si bawai Imam Mahdi kana rampe ko hadesa. Jadi Nabi Isa dek namate tapi Nabi ta iparingati kelahiranna nasaba tulimelo ki makada kehidupannya selalu kita ingin ikuti. Jadi ya tau maloy maulu makokoy melo mala aguruang sifat-sifat napunai ale malabina Nabi Muhammad SAW. Megamoh tapi dia tu le macuri manang. Ia nak kesempatannya melo ka palabangan dua telu anu purena palabangan Nabi ta mamagi-magi nang kawat dia laboko tamawari untuk melalui kampung janjangan na pong Allah taala. Nasaba iya ko ye ibawa liswe paling asya sumina capu. Iya. Iya kuyaro iwicangge sesumina capu. Tapi nareko baraka na maulid sitonganna adalah ajaran-ajaran agama. Kaya ganay yaro nomor sidi matan resiri.
Dena gaga tau pada nabita tau tanre sirin. Dena le agagay na rekode ni alin. Apalagi ko alin namin malang alin na di may man. Iya. Makanya kung kagaga pa bu aja niya si kedang. Nalipi tayo ng payala. Ang katalo aja to masikedang. Iya. Apa iya tu tau matanre siri dena le agagay na rekode ni alin. Mabarak ka asan na. Iya. Tapi iya kung kaagaga na sandar katalok ko nabita malah da tu puriuran no. Yan tu ampai ya kalau mamau lu tay ni alit talo ci di malah da Mario. Tapi aku bali bola atau tabawa talo ci di macam itu. Iya. Masaba magay nasang ni makada na capatok. Tapi ya ko talo maulid pasti na puran no. Magay karena dia disandarkan kepada Rasulullah. Dek gaga agaga sandre loko nabita dia na mulia. Makanya sering saya sampaikan, air Sam-Sam itu adalah air yang penuh barakah. Bukan saja karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi juga karena purai siges atinna nabita jantunna. Watunna meloy pameraja nabita ni pui arona, yalay jantunna nabita ni patamo ko si dia on rawada, yalengi we Sam-Sam. Kemudian disitulah dimasukkan. Deni bisay atinna nabita, nasama dena macarepa. Maka dito pandrita pa hakiki way Sam-Sam ni melo yelisari baraka jadi yalengi kesempatan ges say jantun na nabita karena air itu setelahnya dikembalikan lagi ke sumur Sam-Sam. Yan tu ampay nanigi-nigi tau meminum air Sam-Sam maka iya tu way mancaji pak buray mapamaso na patal natoy ati na rekonay nung itawe. Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua Hajar Aswad. Ya kalau wimak katawe umrah atau haji, kumatawapai malada mario maranu untuk bawi Hajar Aswad. Lau pasangi maka dito pandrita pa hakiki de gaga tau bawi Hajar Aswad latu ya sewe bikin denang kana bawi nabita. Itu adalah batu dari surga yang awalnya putih menjadi hitam. Nasaba siges say tawe megay dosana. Pada mikong kawaju putih to linages sa carepa mancaji mabolong. Makumati itu sitongan na Hajar Aswad. Awalnya itu batu putih, tapi nasaba tuli nabawi tawe lette dosana lokor mancaji mabolong, maka menjadilah dia Hajar Aswad. Ia batu tidak sebenarnya mulia seandainya dia nangka nabawi nabita. Maka Hajar Aswad itu dicium karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi maka tahu pandrita maka dah sitongan na Hajar Aswad itu adalah pengganti tangan Allah di muka bumi. Jadi nigi bawi Hajar Aswad sanrawe-rawe pada ko nabawi liman na po Allah Ta'ala. Itu. Kemudian yang ketiga, yaro nabita ko jokai angka alut tutupi. Itu yang dilihat oleh Pandita Buhairah. Nabita ko jokai dia itu nakan na mata aso ditutupi oleh awan. Tapi maka dia tahu pandita pa hakiki tanya nabita mi tahu nakan na cahaya matahari tania. Dek na mi tahu mapalla nabita. Cuma Allah menjaga, najagay matan nasoy. Nasaba iro matan nasoy cahayana pulukwi cahayana nabita dari nurun Muhammad. Jadi pancaji bi matan nasoy pulukun nurna Muhammad. Ia ko sibatui nurna nabita si bawa matan nasoy hancuru i matan nasoy. Maka diberikanlah awan untuk menutupi supaya matahari tidak hancur. Itu begitu mulianya Rasulullah. Makanya ya naro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tu ampai ko mak bicara cahaya teh maka dan nur unsur sumber cahaya adalah baginda Rasulullah. Bahkan meki lo suruga na sama angke nabita kor kini kinaraka nabita namu idi metomit lo naraka kan. Jadi Rasulullah yang kita ikuti. Makanya lalangit tama suruga pak bu dua nih. Nomor si di jalur polo ko po Allah Ta'ala langsung hak prerogatif maka dete pamase. Urusan pamase tania pahala ibilang tania. Aja tak kada ia tahu ia masih mako ia masih de puang Allah Ta'ala misalnya sange pamase. Kadang-kala ibadahnya kecil tapi Allah merahmati. Kadang-kala kapakasih merajah tapi dia masih puang Allah Ta'ala. Makanya angka wanita WTS asumadak kami na pinong nejami tama suruga itu urusan na po Allah Ta'ala karena rahmat dia nawat dicampurukir. Tapi jalur yang kedua ang kayasa jalur syafaat iya na hak prerogatif na nabita. Jadi yaletoy nabita kesempatan wad di patame suruga umakna nasaba sinin na nabi
ya lemana kesempatan milaudongo kolino untuk meminta kepada Allah, tapi Rasulullah tidak mengambil. Nabi Isa nalah, Nabi Musa nalah, Nabi Ibrahim mengilau, tapi Nabi Muhammad deh. Agana sanabita, ya Allah, saya simpan untuk yaumil akhir. Aja na wilaw kolino. Oko pisorimun rimatu napa wangilawang asalamaka ngumakku. Makanya wasarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi ya ko jalur pamase melo yolat tama nule mareji-rejing. Apa diniris sama kada kega. Kan? Tapi ya ko jalur syafaat angka na pau nabita. Ya ko pamasewe ka makadami. Akasiwek ko penuh keikhlasan mamagi-magi naiya naletei pamase. Dega manasah. Kada kega. Pada ko to maka sapajarung ko tangana kasih tangana padang pasir sa kada agar pataka pa din risam ko pamase. Nasaba urusan na po ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko syafaat ang kanagang kanabita. Ni gamelo lolong ang syafaat ko. Nomor si dinasa nabita. Pegaiwi sujuk muriolo na pong Allah Ta'ala. Pasti sampai jasuna. Makanya di Bapak Ibu sekalian, tapi sampai jasuna tak? Sampai jasuna yolo na subuh, duan rakang. Imonrin na subuh digagah. Sampai jasuna suruk sholat isra itu dia kerjakan. Duha, dua apa anang arwa. Iya ko hadesa ulama hadesa, gang kami arwa. Iya ko ulama piki, nalalatu 12. Jadi duha dua apa anang arwa maksimal arwa. Iya. Ini mani bawang ya kedua itu letak jama ya narota jama tapi Pak Burautum itu. Iya. Pasidakana watakalewe. Ya kopai dena kasih sinamate. Ya konangi janji tama suruga melalui babu duha. Angka pintun na suruga ya babu duha. Nigi jame sampai sunna duha narakana istiqamah okuri palalo matu. Iya. Jadi hadis qudsi. Nigi tau istiqamah mas sampajangan narakan na di waktu pagi lay patame suruga melalui babu duha. Ya korua rakan na pamase. Idi mani bawang ya komemi mali Pak Burotu duan rakan na tajama. Ya komeki mali Pak Burotu lulu deto kasih asina tomate Pak ganna ya pa. Ya komeki maladua ya napay tambay tama suruga melalui babu duha Pak ganna yan nang. Ya komeki lolongan pamase Pak ganna ya ruwa. Idi mani bawang. Kay kawatu na makanya ijama duhae, iya natama na duhae, makanjala da ijama. Tapi ya komelo ki suku na duhae, lay bagi duay. Pas masuk duha, kerjakan 2 rakaat. Mepi matu tate 10 piliwa, nampai ijamaan na rakana. Mancaji sampai jasun na awabi na sana. Itu istimewa. Nigi mak duha, angka hadisa na nabita. Dari Anas bin Malik, ini hadis marfu. Hadis marfu itu langsung disandarkan ke Nabi. Siapa yang sholat 2 rakaat di waktu duha di awal. Jadi pas tama duhae, tajami 2 rakaat. Tapi pangupune tentukan. Rakaat pertama sesudah Fatihah, tabacai ayat kursi ke 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah, tabacai kul Allahu ke 10. Agar nasa nabita, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan na nakada tau pandrita pa hakikie, ya komelo kololo nga pamase, jamanya. Namo cicang sa umur hidup yang pati pure mo jaman na cicang. Biasa mo ta jaman na. Biasa mo. Pangupunan mi itu bawang. Niat na duha mo. Pangupunan mi. Al-Fatihah napa ayat kursi ke 10. Rakaat pamulagi. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah ibaca kul Allahu ke 10. Iya. Jadi sampai sunnah pamase. Ko pure romatu eta papisau ni. Aja tapagan na yapa, 2 na tajama. Tate 10 piliwa nareko mapalla-palla ni matal na soe. Iya ko istilahnya hadesa ketika anak unta kapanasan. Iya. Jadi ko mapalla ni matal na soe, ijama ni annar rakana, tak 2 rakaci di bersala. Gannamu ya ruwato. Kak 2 onna pamulana yale anna capana ay mancaji awabin iro aga baraka no ka awabin makde nabita pada ko masampajang 12 taong etana ya dampang ang idosana 50 taong etana idi mani ya mi komeki pasitar rubawang ya pala duha mi lolongang ya komeki matanre-tanre palana ya narota pake
Tapi marat jiko pak galu ngapa aku ni galun na yero. Marat jin ni. Ya mi ko pak kantor guru sekolah menyamang waktu istirahat anak-anak dia manfaatkan untuk sholat sunnah duha yang nilainya menjadi sholat sunat awabin. Kemudian loro sampaja sunat na loro te jamatoi apa makije. Iya tu ibadah wajib angka tau pandita rampe makoro maka iya tu ibadah wajib jalurna pamase. Iya tu ibadah sunnah jalurna syafaat. Makana iya tu wajib denang kana tapu mani pahalana. Deni tapu apalana. Tapi iya sampaja sunnah itu disebut karena itu jalur syafaat. Jadi ya komeki lolo ngapamase wajib makanya tu ibadah tak bagaimana. Sakka wajib angka sedekah sunnah. Puasa wajib angka puasa sunnah. Kemudian sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah, haji wajib angka umrah sunnah, syahadat wajib angka sholawat sunnah, magin angka wajib angka sunnah, yaro wajib jalur pamase, yaro sunnah jalur syafaat, yana tu ampai nabi tayaleng hak prerogatif. Nah sabak dega aga nabi, yaleng pengakuan ibadah, apa dia tu gaga cow ege pakasiwet di imun dia, dega aga puasa angka puasa nabi ada ialah toh, puasa nabi Daud ialah toh. Puasa Nabi Musa ialah toh, puasa Nabi Ibrahim ialah toh, don Nabi Musa ialah toh, don Nabi Daud ialah toh, ialah mana? Onroy kan apa kasiwiang, jadi ya komeki jama mana ngi, si gan rusuk memang ngi. Jadi tasapa ni ro, kega wat di non rima pananungang, namode na mega kumananungang moy, iya daripada mega tapi dega kapoh, dega makiro, iya jadi betongan lah. Yan na nabi ta'amala kami na napuji po ng Allah Ta'ala iya man nanungang wa inkallah walaupun sedikit namo kulu Allahum ya kasapulo ko ele mo itu libaca ang kamatohat de sa rampe siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Meki gamapunay hotel ko surga baca di kulu Allah wa kasapulo ko ele ya ko makadaki wa marepaki na magampang. Ya ko masampaja subuh ya rotala pangumpu ka 10. Ari ki masampaja sunna suruh ki tali pangumpu ka 10. Naka 10 matiti baca. Yan tu ampai katau panrita na patano ko pangumpu nasa daripada tu dasi ko baca asampaja no mu baca tu cica mani mu jaman na 2 jaji. Eka makiro. Nah, itu sehingga ada yang memasukkan surah-surah tertentu dalam bacaan salat. Jadi no di pasal ya ro. Malam masak kami pendapat na pemahaman na tau pandrita yang pay nagabung. Yo puy dia na mondre to 5 pasilapo mi. Ang pasilapo hadesa mi. Yan ang kasi hadesa na makui kapang makui kapa. Di na pahangi. Iya. Barasanji na pasala. Ang barasanji to motalete bola baru na barasanji. Nasa tomedo sama nang hindi ka lalelena. Menre bola baru te mak barasanji na pasala toy. Malyo to baru te mak barasanji na pasala toy. Mahake kay te mak barasanji na pasala toy. Padahal hadesa Bukhari Muslim maka dia nabi tadi na suku tapat nasi dia selang na rekode na yasi ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya bahkan melebihi cintanya kepada dirinya. Iya jadi ya kau nggak tahu pak aku lebih napuji otona lebih napuji bolana lebih napuji bainena napuji lahkaina lebih napuji anak daripada nabi tadi pana suku tapat na iya na kalimat napak dupai tau pandrita riolo maka dapat ko cara pak dupai ya ko mali ko oto baru aja monroy otomu aja mulai otomu ko demo barasanji nasabak mo pak dupai maka ia barasanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu imang ko to mak barasanji oto bicu imatan re maloko ni mako oto saya danal linapa pu imang surut tu dak lega kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu na memonroy ni pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroy na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecengnya pu iman na noli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padonyo ko na to macho mi lodo mamagi-magi na baraka ipo ang Allah Taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yolo nabita mak barasanja jolo napa wonroy bolago
Bahkan ko nampak butingnya anak na tudak butingnya soy mak berasanji tu kawan ni. Tahu mata ko tudang buting paru di pak do jasiha. Magai dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na roma nana na tahu matot tariolo dupai ase baru mendre asebe mandre ase baru mak berasanji. Melo ino mak berasanji. Magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasabak napahami hak desa edena baca, napahami. Jadi lengi itu mapaham, lengi makapala. Yo po nak mondre magala ni makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan ade napada napahangnya napasalan ni. Yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai. Yo po nak monre na sabak matanri sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan pika wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak monre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai de na sale tu te kolete bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka kon ronge. Iya ro aja takadai mado sakit ko de tak bersanji wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau pada kodi? Iya. Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka desa uruntu, nabita lau bolana Ibnu Abbas, oki bolana Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita, den Andre, makre jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre, meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wadi masampajang. Lau ni nabita ko jalo ka ngonro, masampajak ko bolana Ibnu Abbas, yero sampaja sunnah doa. Lima sampaja sunnah ina bitam milau doang Ibnu Abbas ena palo manri andrena. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake. Makanya ya rodonge berlapis-lapis. Ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gaga rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya pak dongang ni natajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu. Iya ko sining si bah kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga ni. Na kami si pinilapor jadi to matajan na. Iya, aso salah si to matajan, araba matajan. Kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Taala. Makanya kung ka masalah aja tilaw dong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesalan na pamilaw dong maka si tu malaikat terlambat ko. Mata nak milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si lapor. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna. Jenne ang kasampajanna. Musafir ang kasampajanna. Istihara ang kasampajanna. Haja ang kasampajanna. Padahal nang kana doon na. Ang kana doa musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana tu. Ya palak mo ya roh. Tapalak mo. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Terlupa dong iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy puang Allah Taala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka. Agak sana lego-lego mo. Iya.
Itu ampe to matot tariolo maki boleh golego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya jokiro tudang nasala ini ale bolana tudang yokuro na pakanjaki rampan na nyawana nappa na pangolo aga na katay nappa na baca bismillahi tawakkaltu napa sanrelo kujo po Allah taala nappa nalaporo jokana nappa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi iya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yan na tu nakada ipong Allah taala palala ko alina tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah taala selesai kami yan na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus ipong Allah taala pasti dimudahkan. Yo pwede o ko matu lo melo masinga o ko masinga siya masuk dega ne masih runtuh. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka maka bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Sarakan meki lo letu ya matuti pakai iya talapuro iya romelo inaka pengala taala ini sengurusat tak alena selesaikan kan makiro iji pangolo inapa kijoka itu kuncinya kemudian sinin naro to makada kau napa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kasa sampajah haja kasa sampajah istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masuleh kana palinna andre nai baca agai baca pak dong mato tapi macai tau pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya palinna ko andre. Iya, apa angka tu apalanan rewe? Iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapulo ni natu napacapu kota na konandre. Na de na mungkin imangil law boto pasti lo masampajang. Iya, de na mungkin law ko tu bolo rondangi makandang. Iya, de to gai mapenrang lo makan aku lo rondangi. Itu kagak? Itu nyu pasameman ni de pokokna naisang maka dah khairul mal ar-rijalun salih si kanja-kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleng ya na tu sampai imangnya noli nasuruh ni rok baci paling nak ni andre harapan ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa ya konan rebe patata patapulo so na patapulo ni na dia na capu kota na to lide na paja ni lodong malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesiam pelok naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa ni liwa etana napake liwa ni kan napalana pura sia roma kada ya ko pu imam iba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi ipa bica si pu ima supaya nanre bija-bijanna nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminon ruimak dan nuang tapi na pasalamana tema kokoe tahu makurak pahangnya itu kira iya ini na salah tuh baca ki tulipu imam aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pule na pana baca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre geti do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahangnya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletuk ko to mate de nanre pipu imang apalan lo ko to matewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre to mate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra si bapak Banjara pu ima na mo padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima komeki mapa baca kada na suaga ta puji pu imang kang halina mi memandre apalan na mila tu lo ko to matewe makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni juma wan ni napaturu pong Allah taala malaika
Nah iya tuh malaikat na puji harum-harumannya. Nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bidah. Cuma ya mikolok kisan roy mancaji bidai. Iya masalahnya ini apa yang naleselok ko sanroy. Makanya ya nak dupa-dupa sandro nih. Dia nak kuah. Imon rimanya tuh sandro. Dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Ia tuh topan ritai rio lokomotif masa pejat tahaju. Mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mate. Apa tuh dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar, itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah, sangi rumpun na dupa pala tu ipa dongange. On roto na to liwar runi tidak baru galok imange. Imange na malemma. Itu kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi, maka mo itu iga dupa balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak dia kasih gadu panagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya oli lase aga. Irakoy apa? Lah itu no mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabuk kalau ku bawa na tempat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas no ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh napa isi rumpu imami laudon de tania harumannya iya penting itu de nanya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat emi je dibutuhkan na sabak iya ro malaikat elena pi laudon yana tu ampai makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subui makanya tu tinroy ko subui nak maka nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa ututu mataku matu atupi iya na to ya tu eleni makotiha na sama magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kana pak guru atau pandritai maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe tanya ji bawa pacakaru du itawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahu itu saya tangi mak depe ia mu cakaru dudu mau pa malaikat nanya tu ke betul untuk cakaru du nomor si di ketua mengaji nape je talu lampa si garu-garu ni barisi nak ke gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasabak resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri maka mau macam ni bilang tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih maka mau kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko mak juma ita ya nendre pak to ba ko bimbara de jile mata nama ko matin romoy makko mani batena pura sinagalulu makko na bukai na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba iya tu pakato bainenre na kumimbara tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampay nabita na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang letu ni Amerika, letu Perancis macam ni katalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak mana kapak katok baca acu iya jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katok bay nanya kui baca katok bana Nabi tak dia dah pipi tu menek nang kapak katok bapak 5 mimane napa maraja sakdan nama cela rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de to lilala mata na teh maka apa iya ko lago-lago ina to lititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba makon ngetiro inu le perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko
tama marolongan ngase mak baru deh mamak mematin nah makiro. Itulah jangan menyiksa. Sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatokba malampe katokbana namatinro jamaah tanya jamaah madosa pakatokba apa alena paliwang betul. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk baca kaludu, nak kakak ada subuh, ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia tahu pandrita, iya tuh malaikat hawana napatin romi matuki itu. Iya, makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya, kura-kura malaikat. Yan na to ampay ko to maki bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan iya kadang-kadang lelena okui malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusa ko tilalan na. Ito na kurang. Makanya to matataryolo makibo anak kade. Dito gagal na balik. Kung di na 10 siti, 10 talo. Tunakba na mako to. Makito, nasa ba makadede, paganjil. Tapi ang katawita, napasang arotaw ko pahikmay. May ka di makukway. Kung makibo-kibo la, di na sinraja pintun na. Cidi malabba, cidi madani. Katoma korodi, natela da ko ulama hikmat tu. Sabak magay, maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to. Itu na pemaliangan. Itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kacidi maraja, cidi madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluarga. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkar pintu tah maka da iya dapat pajokawan di bapak lah. Banyak hal termasuk rumah itu Pak Sitongan na ton rima sampai jasuna aja no ko masigi mana sampai jasuna tak yaitu nabita na taguro sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampai jasuna maka nabita helata ja albuyuta kum makabir aja paciki burlongi bola mo monriba matin romon rimanre on rima sampajang nawiru buyuta kum bikiratul Quran wassalah rewa ko koro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni o itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro yan tu ampai sampai jasuna imon rinesay parewa ni lo boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaikat aja nak mana masigi iya tapi enggak tahu je itu tahu yan ada na jama ko masigi dia ton na jama ko bolana tapi dia tu ka tahu penrag to ko mimerohi mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya mo sampajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro matay tu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masampajan tu namoje tu masigi pak ko jarang ni jamaah na mapalato iya coba negara tama-tama rasa-rasai ko masigi ko makado gangkay macaki hawaye masajuk berarti yan na marepat non rite masikiri non rima sampajang iya matandra matot yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepap mi masampajay mapalato yon roy jalang nga sewe mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama ang kami man se makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun raseta kamalasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC
Jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai bola. Ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko meto mi malo lisu. De nak de. Padahal dia enggak biasa. Iya, magina me gala sama kaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange kendri lo ki kamera. Mama koko kamera nasa masuk pimatu utama sih. Ya kan makiro. Iya, tiga deh. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya. Tapi aja mau tarewa si bongkar beseta. Aja. Upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui na menyama yonro ya bolehe. Iya. Itu iya na reke mana tau pandita itu riolo tu ni samanung itu. Ulama-ulama hikmah bisa tahu itu karena ada memang ilmunya. Iya. Merepet ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami misalnya sipak anak pertamamu dua sipak atau sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi kami misalnya sipak anak pamulata sapa bani agak sipak makalilang ukindo nengka kutu mak deke. Sifat baik bapaknya kau tu, ya kau anak kedua si balikan lah. Sifat jelek bapaknya kau tu, sifat baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua, iya. Ya bapa nerotisan, tapi nak kada tu pandita, ya kau anak makunrai pamulang kau tu, indok na tu layolo mati biasana. Iya kau anak arwani pamulang anakmu, ambok na tu layolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan. Kalau dalam ilmu hikmah, aja mau tambah selong. Aja mau tak kedai di Pak Salama nak ya. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Iya. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama. Iya. Kemudian ya rona matan resiri. Iya nasipak makan jalan dapat. Iya nama tandre siri nata insyaallah. Makun rai dena nabuka ya auratna. Iya. Pak iya mega masalah makoko media sosial. Nakan nani hak desa na nabita. Maka dan katau matu pura milau toba tapi deni tarima tobana. Nasabak po Allah taala subo ngijana tapi natungka mapitang elena jana. Jadi nang kalau melakukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu ya natu to deni dampangi dosana. Iya, iya namanya makokoy. Iya, yang kasiasa berita hoax. Iya tiasanya berita hoax, berita bale. Iya, angka to tiasa prank. Agak prank. Bale to ya tuh. Bale mana nih ya tuh Pak Bu? Iya, iya si cedek viral, ya si cedek viral. Yang mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penrangan. Iya. Taruh nih viral kok makan jamui. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada mita media sosial onroto na masalah na tema koko kumana mani HP na pertama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kumani HP lang kacay dia masalah tanpa makibos status aku menyesal aku menyesal napay mapangewasi bala kay natapompen rin status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Magani kong kaduda mako menyawa. Sabar saya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun ray melotot tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na. Iya, nadapi yero. Makete po berkadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita tahun 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko 21 sampai 28 Marat gini tumusuro ko ni 30 layase. O ko pitumatu 42 na pamelo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang.
Jadi aku itu tajagay lakay tabu Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapoy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa. De natakkalupa. Yo po ko medyo kalakay na kalame na jo kana sadya kana. Anyo. De merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Ni surut tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age podangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya bener loh. Aja kau pole mau napa ka telepon masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro napaliw ko po pananapa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi baineta dena ka napaliw ko po panapa. Dena ka. Na iya komeki mitero aneta detako na magampang paliuban niyo ko po pata na patasapu sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Ana makunre makuka urusan naman ni tayo urus ni sama ng urusan na tayo nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na kayano ko jupan na nasa mapadilaka na pure na bo sa pedayano ko Kalimantan mapadido Chile na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba din isang na happy man na ita dito kako ko dega mangaku upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu dimakunrai magampala. Ya na makanja mo sampaja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai syahwata na paridonya suami. Apa mi tapi gawe insyaallah. Maka nabi ta'ala naman sapa ikay ka pintu na suruga menolak tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Na makiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakunraye Pak Bu. Makanya perlu misabara di makunraye. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakone ro. Iya mimatumi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to lima loli su campak na desa kadake ketengah nah. Naya po tumakun ray ta pamakanja kali-kali na nasa kije melolaw ta pamakan at bawan ni. Itu tidak boleh. Memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan nampak diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamako letupi na pa kimana na mabicara. Iya. Paang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na sobra. Ay kapu kinri law. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Kecuali lakay ta mataruh. Natarima di dani. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Iya. Kato tu manana. Iya. Terutama itu manana dia sa pensiunan nih. Iya. Ko pensiun itu, makan anak tu. Iya. Mandari mapat ido cilina bainena. Magay apa alena na masangin anak na. Ya biasa waktu na dia panapansiun ko kumikantor manana. Rewa ilaw boleh deh, namanya kebicaraan apa capunan nak. Itanay tulis sulak ni mata na aja makutan nama di mana leleku. Nah kayak capu ni bicaraan na, sisan na pansyung ini na masangi. Mana nak ni materu apa makomet itu pak angkamet itu pak harus tersalurkan. Ya tu makun ria serasa lebih. Ada mesti na pau. Yan tu ampai na mo mak bajabali mana nak to. Manonton mana nak to. Iya, waktu itu ya roanewe talusap bu minapatasap bu.
Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate Pak Capu nih. Memang ni matinro. Ya makun raye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja. Pak dia na capu na nah. Jadi komandan na iba ini tapa tapasangi mana na maka tarik na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tetang ke masalah Pak Bu. Dia rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tu ampe ustaz dia na pacoy bayi ni lo macara mabuting apa nisab kan beda satu nanan laki. Iya, namo Pak Camak. Angka mana masalah Pak Ku. Dia rumah tangga dia masalah. Iya, dega kemana? Makanya teman teriolo, dega salo, dega lekoran, dega bulu, dega tupon, dega rumah tangga, dega masalah. Kami tahu liwa, tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka tahu kemana? Makobami. Iya, pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai kok tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak nama nana 5 tahun tuh ngeraman apa emang itu? Rewak mana? Iya. Napa itu nakutan mana tuh? Tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih juga. Dan dia di ngerang-ngerang ya tuh Pak Jai. Tega na urusuk ya tuh. Iya. Itu nama tuh ulang tahun anak-anak dia tahu disang dia di podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Yang pemakun lain nama-nama mana itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dia na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nam itu na urusuk. Makanya tanpa sabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu. Annat tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunrero nih. Ci dia roane sera makunrei. Siaga saingata. Asera nape nak dare dia piga jandai we. Dia piga tercatai langsung na. Iya. Iya. Nanya tu jandai bahaya lah ada tuh. Ya nanya mak baju ponco masulara ponco toli kole inge de error otak na lakai ta ko ya tu naita upasa meman ni tajagai meman keadaannya makokoy mereba tu pa ya biasa sandala ni ulawan ni no taw ya makokoy na mo lakay ni no taw may ga pangalakay makokoy tapi ako makanja servis ta insyaallah anggun di ruang tamu gasit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu. Iya. Tabrak nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulia ro dastar de gaya mga dega modele na sa kadake man kito sila. Dastar sa kake ka kalipa na kay galo na kay kasabo. Iya. Napuji toje napake na sa manyama macakke. Teko na macakke na 5 na sabo na ti. Ang kamoy baju makai sodio kumana lamari itaro ya panipake ko meloboti. Mak gaya mak kabalo melolo joka ya kok kibola na dega modele. Namo ani malam pui pale koto pada tikungan. Inga penya ibalo matandre. Iya, oko kampoku de tona ko manya de. Iya. De pigage rumah gaya yang kemana ni ulawang ipake. Toko amas berjalan. Ya to tulah say ulun na lakay. Iya, make ko cici si tonra-tonra. Kani foto nagang kasiku. Asak lalak-lalak jo kalau bucing. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa, itu perhiasan tadi makunda makelicu bu mana tuh Bu? Anti makelicu bu, rantai makelicu bu, gelang sembunyi makelicu bu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing. Nah sebab yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh tahu taroy aja na mau aku tenangi. Iya, ya kok anak 5 na de to patu gagah. Ya kok jari manis na berarti taong kalakay na to. Iya kok datu 5 na wo janda ye. Iya. Ito ka makikita nga. Kali chuboy. Iya. Jadi to tamatay riolo din akutana na sampero mata mi 5 na nasa wo janda yano. Iya. Naita mi ong kana tao pura taro-taro na tao. Di na nakutanang. Iya. Nasa bang katanran, iyo po makukwa, uy pasagi manang. Di nagamisang. Iya kare.
Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya. Ia nak baju celak, tahu matoa tuh. Ia nak baju ri, dia nak darah tuh. Ia nak baju ungu, janda ya tuh. Iya, maku itu. Iya. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Ia naruh tradisi mak bicara ya. Padahal itu mau lukange, magi na tomala talo, magi na tomala bura. Ia naruh mak bicara, bura malempu. Ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batongan na kaihlasa jolo mo pala jolo. Mak kumana tuh? Ia naruh mak bicara. Tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Membentuk karakter. Asipak talo ko, ya tu talo itu ngang ide na makanjak libun na tapi ulaun na salakan. Ang kamana tuh maknana? Iya. Syariat, hakikat, ma'rifat. Iya. Asipak talo ko, ya tu talo pa ekong ka talo iti lo ko manu enarang ya ko makbaboy de nanca ji manu tetap mo manca jiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren lo ko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu iya aja ni laba mau lubaw mala talo de pede risau. Anak mondri itu mana tuh makai garupan na gato. Gato ni pasero, gato ni bakoro. Itu. Iya, tapi makai luar biasa, iya. Jadi upasang ini kunci. Kemudian si disipak na Nabi Ta'ala. Wih, si jana mah bicara. Si jani bu ya? Iya. Aja na 1 jam Pak ya. Para kange manasang. Tate 10 nih. Maku ya, si disipak na nabita, tabawar rewa, talay. Namo, kumamaulu kiya bana roti ngerang, aja tasusaywi padatta rupataw. Yan naroya sa rahmatan lil alamin. Aja tasusay padatta rupataw. Kenro ki monro. Iya ko imangi aja tasusay jamaata. Mga kalampi bacaan na tao na kan na asam urat timon. Kanite tulitin tu nama kon tul yang kamu pilago aja aja nama lampe lada baca atak ko manca jimang kemudian ia ko makmungi aja to sa si saipu imam napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no ko maju imangin nang kaongko na aja maka den kasyati mawat duhay pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aja tak kada anu mina baca. Menyama tu surah pendek apa ia tu masyarakat ia tu jamaah na curi lalangati apa napa lah ya ko surah malampe na de nagagam isa sambung ya kada de li ko mani kami pigau dari sagidi. Mak baca surah makai lampe sisa natasaka mamakoma nang imondri sale dito ka patuji melo isambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami pigaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan ito nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja na masesa ko panitia Yaro panitia itu makoto ustase makoto pacarama melampela ada carama mesti sejamaah rate macara masih sile ni menri utu natai demo panapaja iya jamaah makoto aja to tase ustase silalo na menri macara tu limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magai tuli suro macan ni suro aga nande gay pasadeag ni dega kasi aling gaga. Iya, pak kami tu lakai makotu, maka cigok maka kami balo me andrena, memang rebali, memang remanu, memang rewasu, tas 10 apa misal bunas store. Jangan kalakai makoro bu bacangi surah yasin masih jamakap. Enggak, kenapa ya tu? Ya kong kadita idi aronewe talengi makun raya nale nama kataniwi. 2 kalimat, ya ko talengi mak angka ditala. Pak bere tu mak angka ditaroy, amananya tu. Jadi di makunre ko makadela kita angka ditataroy aja tabalanci ko dita permiso ko lakita. Apalagi makadayala dia ko kanton na. Oh aja lalu.
Maka dapat tali ngajo lo dita 10 sabu meka mali balik kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalaman ng itu de gagas sudah biasalah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makunre iya napa itu pak dongan na makunre luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun reye anak-anak tak tilodongan. Pak makai ke makun reye madari kalau kak macaramang kan iwe na pasipulu. Dong ustaz, makai. Woi betan anakku. Oh, agak memang biasa kadang kala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tindok na komelo berhubungan Pak mupu bapak surong. Maka bila kena nasa dia pernah mati lampu, lacak jolo tagak ketika dia kakang aja lah tu. Iya na tu, mak bali-bali tu anak ekong. Dito kagak ko pa. Iya, aja. Yang kedua, ang kato nasawi makata nga mabicara sas, ya to situ ko matang nga mabicara cakarudu. Iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya, aja. Iya, makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah. Mon rodara tu makun reye makotiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu Pak Burana mo ya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 na patomala pa halus na baca salawat ni goso ka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Nero, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lai sapungo kiyawana lilana, bacang salawat ko jumai ko makato baitaw. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti, itu air sumur gas obatnya. Itu kami matotu wae na nabi tak pura na dongi khusus. Nah pasangan maka dia mati kak ya matu mau diowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala ajak tak selesai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tak selesai pemerintah tak ajak tak selesai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galu tak ajak tak selesai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kere. Lalu mina ajak tak pasolay na puja pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu. Kato mako atu may garupa na tu Pak galu Pak may Pak ya Pak galu mato. Jadi wisang kemudian aja di jamata iyan man ro batala dasar papadece ni. Iya, Papa DC televisi ki Papa DC ngase, Pak Jarato je madece itu Papa DC televisi. Iya, Jarato madece Pak Mega kelasin nah. Mandari kabal televisi sola minala na Pak Deke na Pak kamajasoli tau Iya, de to na ko penra de. Ina tu nakada guru tajara tu Papa DC elektronik madece Pak Mega kelasin nah. Iya, de to. Tapi de to kago ko di. Iya, ya to mi makoy. Ya ko malampu ki insyaallah de. Ya kung kaagagata din na barhaki malay sekoro natalay sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kung wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Yan na to nang kataw Pak Malasa na ko pi Singapura na pang Pak Burana. Ang katoy di anak tamalasa bo direct si menino na paja. Nairamnya daw kiloro paja ni. Tapi anak tahu sogi na din ako Singapura din na paja magay. Makko me matoy rolasan na. Di na sa uko din anu pole mabela na ala. Pak me kang kuso na. Jadi makanya ajak na po ang alata ala papasoy na pamaso. Tapos memang sebelum dipaksakan. Pak itulah saya makomo tu. Ini ibu-ibu aja tamaseke ah. Bu. Aja tamaseke abasaki. Talengi Andre bali bolata. Papa silele itawe. Pak itu tamaseke dia kasi ngaran na. Ya ko mati dia kata teri. Onrojanya tu tau seke Pak namo tau seke cacatoy. Ya ko mati tau seke sikat bimite na. Labay.
Lau si masyarakat buruk ni runtuh asana, ya nu kat di patau biasa je. Padahal buruk ni buku-buku na. Aja tamasik. Abas sakit. Nasaba ya mitutul di narampe tahu. Iya rawaran parangnya aja ni lemak ya sidakang komeki malomo. Meki salama ya sidakang. Iya masigi ta luar biasa Pak Bu. Ini sudah luar biasa. Ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini. Makanya upasang tabangung pakanjaki masigi. Yan ang makanya mo masigi ko to kampung menre dale. Yan ang kamasigi ko to kampung ede na tarpalihara makunro to dale ko to. Sinre ka to dale si kanjakan na masigi. Makutiha. Kumeki mite dale ko to kampung edupa se maga tabangung masigi. Wala na pong Allah Ta'ala. Pakanjaki insyaallah. Yan yon roy mak berejama turun ni baraka ko to. Na ya tu balesue balaw yan ya tu nanre ko. Ano masalah? Ya ko tapas isakka na de nanre. Iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti sakka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka magandrusu aja nanya tu muja tu iya na sama tu na isam na atal na po ng Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan je na de na sakka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motor silap po aga ko may magay nasaba de na supat tolak balana iya tolak bala kibuah. Iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta sileleki supaya aja na sawe la selesai. Iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudang laki tetap patudang mandri si bawah mabela tu lasai. Iya makokoy anak na mandri kulon televisi laki na mandri ko kadere bayne na mandri ko la dapurang. Dega ga baraka tak de manang. Iya na tak de makokoy may ka Pak Bu. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko degagan tule mali cara maku mapamula tu capana upasangi di sikiri aja tasalai di aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi manibawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril lima manibawa yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ya miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesoy tabaca napatilaw barakaan aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakuras siratu tabaca surah al-insirah ya ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakuras siratu tabaca lalan na sesoy tilawi barakaan akan ditanangkan rumah tangga itu iya ya ko puramana ni tamal kangero na demo pamadeci macila kami memang itu akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.